Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ari kwiga ku buryo bwo kwagura ingamba zo kubuza abaturage bo mu bihugu bitandukanye kwinjira muri Amerika, aho ashobora gushyiraho ibihano kubo mu bindi bihugu 36 byongera ku byari bisanzwe bikumiriwe. Mu ntangiriro z'uku kwezi, Trump yasinye iteka ribuza abaturage bo mu bihugu 12 kwinjira muri Amerika. Avuga ko icyo cyemezo kigamije kurinda Amerika abakora ibikorwa by'iterabwoba baturuka mu mahanga n'ibindi bikorwa bibangamiye umutekano. Inyandiko y'ibanga yasinywe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yagaragaje impungenge ku bindi bihugu bishobora guturukamo abantu babangamira umutekano wa Amerika. Ivuga ko hari ibindi bihugu 36 ifiteho impungenge bishobora gutangwaho igitekerezo cy'uko byafungirwa mu minsi 60 iri imbere. Impamvu zituma Amerika ifite impungenge nk'uko bivugwa muri iyi nyandiko zirimo kuba bimwe muri ibyo bihugu bifite ubuyobozi budakorana neza na Amerika mu gutanga ibyangombwa by'ukuri bigaragaza umuntu uwo ari we. Indi mpamvu ni ukutizera umutekano w'impapuro z'inzira z'ibyo bihugu. Hari n'ibihugu bivuga ko bitagaragaje umuhate mu gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gutaha ku ngufu kw'abaturage babyo bahawe amabwiriza yo gusubira iwabo bari muri Amerika. Hari n'ibihugu bifite abaturage barengeje igihe bagombaga kumara muri Amerika bigendanye na viza zabo. Izindi mpamvu zirimo ibihugu bifite abaturage bagaragaweho ibikorwa by'iterabwoba muri Amerika cyangwa ibikorwa byo kubiba urwango no kwanga Amerika. Ibihugu bishobora guhagarikirwa cyangwa gushyirirwaho amananiza mu buryo bwo kwinjira muri Amerika mu gihe bitakemuye izo mpungenge mu minsi 60 ni Angola, Antigua, Barbuda, Benin, Buta, Burkina Faso, Cape Verde, Cambodia, Cameroon, Cote d'Ivoire, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Djibouti, Dominica, Ethiopia, Misiri, Gabon, Gambia, Ghana, Kyrgyzstan, Liberia, Malawi, Mauritania, Nigeria, St. Kitts and Nevis, Serusia, Sao Tome et Principe, Senegal, Sudani y'Epfo, Syria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia na Zimbabwe. Ibyo bihugu byongera kuri 12 biherutse guhagarikirwa kwinjira muri Amerika ari byo Afghanistan, Myanmar, Chad, Repubulika ya Congo, Guinea Equatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudani na Yemen.